I ove 2026. godine u Srpskoj crkvi Svetog Luke u Vašingtonu na svečan i tradicionalan način proslavljen je pravoslavni Božić. Pripreme su počele 4. januara posebnom dečijom radionicom, gde su deca imala priliku da u crkvi slušaju o Božiću od oca Vasilija Vranića, a zatim učestvuju u kreativnim radionicama, pravljenje ukrasa za jelku i badnjak, kao i mešenje česnice. Na Badnje veče 6. januara crkva je bila ispunjena vernicima, a mnogi su stajali i ispred. Nakon osveštavanja badnjaka i večernje službe usledilo je tradicionalno paljenje badnjaka po pravoslavnom običaju, a osvećene grančice deljene su vernicima da ih ponesu kući. Na Božić 7. januara otac Vasilije je služio liturgiju, a vernici su se pozdravljali tradicionalnim rečima Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Tako je radosni praznik proslavljen u duhu zajedništva i ljubavi.